Shubor nakaslem jong unongsan hima. CEM Jonga Jaintia Hills Autonomous District Council uba Thombor Shiwat hakakhat sautari ubanay naitung pula palat palba ya ka website Jonga GHEDC hadiin ka jingpen bit penbiang bat ka jingpen wandur da ka National Informatics Center ya ka jingelang palat palba lapan long ha conference hall ka GHEDC ha ka jingedon lang ki MDC kaliang senchar bat kaliang persya ki officer ka council na lor ki way ha ka jingelang kawala panyat da umet link swear UEM uba kami ya katanat statistics and information uba thambor shiwat ha ka jingkren ulo ong ba menchwa ka GHEDC ka donne ka website henry kamshum na tre kamshu la kumba khatlai khat saus nem AA henry ha ka ni ka kinti ka isi kala persyang ban penbha penmiat kat kum ka jingelam jong kapor Ukermen bakane ka website kan longkum ka yet kami jeng ki padba ha ka perthai internet ka baminta na marling ba jong ka ki padba kinla banshim ye ki jing tip kat kum ka jing don kam ka jong ki ha ka ne kasi la yo ru ka jing kren na chairman ka council u Dr. Sanki Shangpung unong yelam ka liang persya uba Andrew Shulai bat na ka computer engineer ka kong poilang langstang kabala ai ka jing batay benia halor ka ni ka website Kisundaro press ayo diubada pada joy por clear yaga ni ke website dawai ka. Ya kita kejing long kejing man yang tadi ke website yang ini tenaga yang kam ka estate committee tada perchang iwo penmiat le perchang iwo le da ko man up to date tani man ko sngi ko wa dawai ya ni website yang i te em ke da jingkar men wa lembaga ni website u man ko cibenta kam ko te ka kubor ko wa ki pajba yo ki yang te ka jintip kam bo yo bine man hapo ni ko website yang i lebu i ya gi won ki kenja advertisement dan ada bui ya ki an ki rules yang council yang i pada bui ya ki department repair dan report ni ka website pada bui la ya ki existing MDCs yang kenika por ka wakate bat ka pertuj la yang officer la ni head yang department yang gawi ka department Nah, apa gani ke website yang i debu ila ni bentar ke tip ke warap dunia. Kamu ipini le kuat ke pat ke rules. Ni le kuat ke download ye form. Ni le kuat ke utip ye ke dor. Yang ke fees tu tok su ki hagawi pegawai ka kajat su ke wa kuat ke chim ni ke kuat ke su ni lembaga form ke dah himgi. Dekat tok ka jimut jong i andai yo la se kani dang ne la sika kani website but emile ka jing men kwa naga sui ji kasi daw thap chu i ya ki jing kam ki warap detail la ni ki jing kam ki warap benia kanang wo man ka cibenta ka jing pusuk yo pajba pat ka jing tip ko warap tikina ta ka teto ka jing syau ko yo nga kani ko por ko pan pawo kantan kejing siap komen le binta wada yi ulan sekali ke website pada keju ke por la da kawan kejing duna ini tai na kaliang nga pan pau bat karpat ala ya ki pajba uman ki ku ya cha uman ki wo ya kre lang wo i ka council la da yogi kejing duna kejing bakala ini tai le kejing kermen wo share lang ki ni persnya lang ki i ya ki correction le yo pembaji ya ki won kejing duna yang kenika website yang kejing sangat kini ke website yang yi la si yi ko man ko kita di technical staff yang ke wam chim kia yi no ong te andre boy la si na ko por mem lai li pentame la ni mem lai di ni ki po na si teman hakate ko por teman kunna gisa andre hadu kar ka man kan ni teman dari penim yang ka dari kalpat ya kan asid dapat ilmu ka bat untuk du pun ilmu ka ni ka kawaman emlek ke jinsu de ka kausul hapsu ko hadin da su te da penim ka
Yo la si ha ka teng por ko yap ko bom em diu su. La nim em diu le renew le ka la le kat bo em ka teng fees ko to su la. Bo ka teng por em diu su ki. Ko teng atra jan ma ko ta. Hajing to wa ka tu to la da print gi yegi print na ka yegi wan gi ya form lang baga website. Tang wa gitu gi wa print na ka website man submit ki chani cha office ya la se daw em competition fees daw em ba yo lagi la dabu ka office as part ka temun manda submit ki ka to form daw em ka seal plus waga fees ka katali part ka petition fees hapsu ki yo proses ka tu ka form la ni ka kat ka wa em kam ki yo pelati ka sa pa ba try inuk sam tu lihim form ki sim tu nuk sa ka form dan holding một chisni uwan ki chini ja office u kolek ki ka form teman da yo ki form ta kat kam ga ka procedure hi ko jo pen krek kami kat kam man kan ni bentau apply lan holding ta hadin no yo ki form fill up ki to form hadin daw lagi show doloi lim tau recommend u ki ya tu ga thau yo ki te kan nin ka jumun toy won pa ba man da yo tu form yu ka print na ka website hadin do ka print lan u doloi doloi man da man complete recommendation doloi wan kini ta submit u ka sina da do mdu do la bol u sen sa ban perchang le war heavy port ka jumun toy pa ba wa chubo kawan ki chong la degi lan holding la ni ki patah ki wada dep kat ki wada dep temut yo upload be ki po website yo check pa ba ki nga application ko da submit ka te da man ready ka man kam ki te check ki pi yo check ki pa ba da ki tu da yo nga man ready sa su na ki ka tu do wan ki ni yo wan sim ki ka le par khat iman ki te wara daw le sa